Kailangan tayo nga mawatan na gijay nga activities ito'y ministry. So nga amo tayo da gijay is schedule. Tapno when healing school no Wednesday morning. Amen. Tapno maadal tayo ti healing, deliverance. Ta tinagapuan ti sakit man bay, itinagbasol ti tao. Iti Garden of Eden. Sunod adjay tinagapuana ti result na matlang ijay. Na ti result. No tinagapuana kat spiritual mat nga talaga ti solusyon. Amen. Kasjay, ti panag-adal. So nga, haan mo nga talaga nga makalaban ti saksakit, ito'y ti material wano physical nga banbanag. Spiritual tinagapuan ti sakit. So spiritual ti number one nga solusyon. Hahan ko ba nagsakit ti tao eh? Nuhan nga natnag ti basol. Tandaan nyo di ay. Iso nga, kailangan tayo maadal iti healing iti biblical way. Amen. Okay? Kan dumapay, iti ministry, halang matkat nga pagdengdengagan na iti Word of God. No pa iso ti number one. Nga mission tayo. Ti mission tayo, ti may salakan ti tao. Nga mamuyo ti salvation ti kararway ti impyerno, may sariya number one. Salvation ti tao iti basol, ngagdama. Salvation ti tao iti lunod. Salvation ti tao kini Satanas. Salvation ti tao iti sakit. Salvation ti tao ti poverty. Amin iti maadal iti salvation. Hallelujah. Isu nga dagijay ti maisursuro ditoy. Tapno ma-save tayo. Alang nga dagijay numatay ka, kamapan ti impyerno. Tadajay ti kaaduan nga amon ti tatao ti salvation. Anda nga mo nga adu ti sanga ti salvation. Nga nangisalakanan ni Jesus kanyada. Okay? So, dagijay ti trabahon ti church. Pero, halang adiyay, ti church makatulong met kadagiti naayaban iti ministry nga ada pagtrabahuan da. So, di may sabirbirukan mi ditoy, dagiti naayaban. Tapno ma-erase up dang agwork iti kingdom ni Apo Diyos. So nga naman minsan, itatao nga daduma, awan kaifitan da nga trabaho dito'y lubong. Tati kaifitan da kumada nga trabaho in God's kingdom. Ngamhanda nga mauawatan diyay. So nga na ito'y church, kita nyo ka din rumwar di vision na rito'y. Nung may patungpal tayo. Okay, dahil media ministry niya. Tata, di media ministry, dagito'y cameraman, ti kaduak dito'y, dagito'y editor, mangid-edit ka dagiti videos tayo, dagito'y kakaduang mangi pa-flash iti live stream. So, ano nagtrabaho dyan? Kat ijay mat nga pakanan ni Lord. Tati agtrabaho, matangdanan. Kuna ti gospel. Agtrabaho iti gospel, agbiag ti gospel. Hanga nga da di bulong ti Biblia, ti kanam di jay fruit na. Amen. Maawatan nyo kuman. So, narumar di radio tayo. So, may kararag tayo, baka ada ilako da kada tayo nga radio station, or
itrabaho tayo da jay franchise, karon tayo di franchise, iti radio ken TV station, iti adanton ti TV station ken radio tayo. Kaya di may nga ipaprocess mi tata. Amen? So, halos sabay-sabay. Ito tano, da di building, ada kay kabilanan. Kat saan tayo nga muno, da kada kayo ti announcer. Nagiti naggraduar ti mascom, reporter, di rumwar na gijay, di ada pagtrabahuan nyo, iso nga di ministry, makatulong pa di trabaho. Hallelujah. Oh, di ada ijay manan. Oh, malaksik lang di na duma, dupa ijay. Di na duma manan, nga pagtrabahuan, di ako na, we need drivers. Kasi adanto dagiti buses, van nga service tayo, apandag sundo manan ti tao. So ti kasani ijay ambyong, adanto ti van tayo ijay, magna ijay tawang, pakastoy ditoy, dumagas ita Pico, wano dito KM6, mapan KM3, mapan manan ijay, ambyong. Amen. So nga diawan paglugada na, may bagalang noan niya nga place. Ti pang pick upan tayo kanya da. Wow. Adamat agapo ijay ambyong, KM3, agpakasjay mat. Agpatawang. So di mano ti drivers tayo. E di ijay naman ang agmaniho. Ikan tayo manan sura mo tilab jiwa, tamatay na na. So, trabaho manan liyay. Hallelujah. Ang nga kayan da armilan, iti lugan tayo nga manihon lukas jay. So makita tayo, makatulong di trabaho. No, da nga di iskwilaan tayo. Di da kiti teachers tayo, di da pag-isurwan na manan. So nga kailangan, ipatag tayo mati church. Makiflow tayo, adot matulungan tayo. Hanlang nga spiritual, pati biyag na ma-fix. Ministry da. Madamdama, adot may raise up nga teachers tayo, tadya Bible school tayo. Teacher ti Word of God. Teacher iti eskwelahan. So, ado iti matulungan na daytoy. And then, umay da the foundation. Helping the needy foundation. Amen. No, by the helping the needy foundation, ado man ang the worker ijay. Ta ado ti trabaho ti foundation. Tinaduma na iti masaksakit, si kasuon tayo dagijay. Dagijay, tataong mabaybayan, si kasuon tayo dagijay. Dagijay lugar nga awan danum na, awan ti pagsakduan da, si kasuon tayo dagijay. Sigunda jay, umay nga finances iti foundation. Woo. Kanado man ti driver si jay. Tayo ngay noon tayo akitulod iti rasyon. Isu ha, dagiti ti panunuto niyo. Hanlang nga sarili tayo. Wow. So nga baka may isa kayo pa dyan makipagtrabaho. No, ijay ti ayabyo Amen. Tano, naayaban kayo ijay. Ket trabaho kayo dito'y pang sarili yo, awan ragragsak yo. Tadadjay ti design ni Lord kada kayo. So nga kailangan nga rumwar na ito'y nga vision tapno dyan naayaban iti kingdom ni Lord nga work ada pag-workan da. Hallelujah. So nga ti church numamingsan ti amon ti daduma tadi lang kalang makisimba. Tununal pas agawid ka. Handa nga mo adugayam ti matulungan na dayto.
ado ti trabaho iti uneg. So kita nyo din naka-full time man dito eh. Trabaho na gitjay. Tinaduma ko na nakangat trabaho. Pero may mata trabaho na gitjay naka-full time dito eh. Ngam, pakpakanan mo't ni Lord Isuda. Sungatin mabadala tamat. Kati may mati ako na Sister Georgette. Ni Lord pa nag-servam. Pangkanto pa ijay heaven. Kaysa lang di pang sarilim, sada dimulisan. Dahito'y hanga na madimulis na ito'y. Haanda nga maikat ka na tayo jay rewards tayo dito. Amen! Dagijay di kailan maawatan nyo dito yung ministry. So nga day tati, tartargitan tayo. So nga adupay, di hang kuha na ibaga dita. Division na dito yung church. So nga dakkel na ito, so nga global. Itinter ni Lord kanya na ito, true vision, lahana ka mamati. Ako nakinaha po Diyos. Oh, lahana ka mamati. Nakitak mo't nga talaga. Nangag ko nga talaga, idalapayag ko. The audible voice. At kung ko nakinaya po Diyos, at that time, siyempre, awan anak, awan amok, kabubur na gin ko, kita at ti sarili, siyak, ti mga ramid dita, kung kunak ijay. Kaslak mo lang mat da Moses, kenda do mga nariri, pangalalak ti kakayahak dita ngay. Katsyak tupay da jay tao nga awanan. Ano ko may pagpanakal ko denggendak ayat ti tao? Kunak-kunak mat. So, adoririk kini Apo Diyos ngam habang mapmapan ti al daw. Sumursuro taklata ti church. Gad-ara laklata. Araramidak no niya di mabaling kong aramidan. Napay mapmapan. Apay nga dadyain pakita na kanya nga dak ijay radio station nga naka-headphone. Napay, one time kat adak ijay radio station kat nalagip ko niyay. Tako na ni Lord. O daytoy, kitam. Adakan dito'y radio station. So, agsinsiningyas kami ijay technician. Kasingsinyasak iso na di volume kas kanakwa. Kat, nung nakaridi akon, so nga, kasi ko lang in pasok nan. So, dakijayan. So, ako na kon, kakailan, kuna kajayan na, nalagip ko. Dahito, di, bagbagak ka na kayo, hindi. So, ada akong dito yung radio station nga mismo. Kung kuna kajay. So, nga talaga ni Apo Diyos at paypayso. Kunak man. So, one time, iti manan, ada ti RPN9 dito yung bagyo. In pasublat ni pastor kanyak. Dati programa na. Pasublat na kanyak. Sikan tagkuha ti TV. So napanak manan. Nalagip ko manan. Dati mapanak to ti television. Adak manan dito eh. Talagang paypaysoa. Dati ko na namapan kay di international. Anya kumatem amok manan dita in international. Kung kunak idi isang basong batak ni Apo Diyos. Anak mo't nga nalaingag English. Ti English ko katrong grammar. Kasano, makapanak ijay. Hindi ko at adak ijay aeroplano ko. Napay adak nito aeroplano. Agsang-sangit ako ni ijay. Kaya di ko akat ni mapanak mo't nga talaga. So, the first nga adak ijay kat kasakasya ko ijay sakak ijay no. Abroad ba ka talaga nito eh. Anak ka mamati nga nagdisagak nga ita. Naggapuak ka mountain trail di agsapa, rabii, ada ako ni Jai. Talaga ba nga abroad ito eh? Kasi ko dyan sa kakata, payata ka ano, iso mga kwebiso. Di bang kita ka ba, Chinese, ti surat mo tanan. Pati bases ka, 2 stories. Talaga. Yung makaslahanak na mamati. Nagitya, iso nga, no ni Apo Diyos mga ibaga, it will come to pass. So, pinulfill ni Apo Diyos sa gidya. Nagidya pa lang kat first
face lang palang nagijagayam. So nga ingana kargitoy, ito tayo mapantayo yung million souls. Kati baga na nga foundation, baga na nga school, baga na nga radio, TV, crusade, seminar, fulfill na rin dyan. And then da kayo tinyag na dito'y nga kakadwa nga mang fulfill. Praise the Lord. So nga da kayo nga iyag ni Apo Diyos ito'y, so ti karkararag ko, Lord, na iyag mo dito'y, masulwinan mi, wano makadwak ti daytoy nga trabaho, surat sumangpet. Na han mo ngay inyag, handang umay. Inyag mo lang ti sumangpet. Madikdahan mo nga inyag ka baka riribok tukit di. Kararag ko di eh. So ano inmay kayo kat, dahito ti may isa. Kasi amen. Hallelujah. So daday, so nga adu ti aramidan tayo dito ministry. Mangyari dayan. So nga isagsagana tayo dagiti ure close ban tayo. Sa tayo helping the needy foundation. Kunan to day. Masusuratan nga mga deliver terasyon. Hallelujah. Woo! Idadaan pagtrabahoan ti do doktor tayo dito eh. Hallelujah. Nagbayat. So nga, pagkatapos siyan, announce ti radio. Jay, kwa tayo, jay lugan tayo, nadan ni jay, kung natin, Visayas, then yung Mindanao, kung na dyan. Balin tayo matanang ipa-flash si jay, nga tumartaray, ni Raymond, ti driver ko na. Okay, yes jay. So nga, no idikat question, naka-question kini Apo Diyos, pangalak, di tati kakayahak ngay, ang gayang masyakpi man ni Lord, iti mang aramid. Pausar ka lang. Okay, now, tuloy tayo dyan, adaran tayo about spirit, soul, and body. Additional. Spirit, soul, and body, nakita tayo nga ti function, iti biyag tayo, spirit, dapat. I-control na jay soul. Your mind, will, and emotion, kat i-control mat da jay mind, will, and emotion tayo, jay 5 senses. Nati 5 senses? Taste, jay panangraman, smell, jay panagbanglo, touch, jay panangriknan ti bagi, and jay panagkita, sight, and hearing. Okay. So, dagit jay, ti i-manage jay soul. So now, idinatnag ti tao ti sin, ti basol nakastruck, da jay sinful nature, da tinang destroy, da jay nga function. So, tinaramid da ito'y sinful nature nga kunak, isura ito di mauawagan iti flesh, lasag, or lust. Sura ito'y dajay derupt ti mata, derupt ti lasag. Sura dajay pride of life. Okay? And na diay, 1 John, chapter 2, verse 16. So dajay di nakapasok nga spirit nga nang destroy iti life ti tao. So nga nadadael dajay first nga dinisign ni Apo Diyos nga biyag tayo. Okay. So isu yan. Kung maborn again ka, santo laeng ma-restore and ma-save. So nga awan nga talaga ti paraan nga may salakan ti tao unless nga maborn again. Okay. So kasjay, so nga tatta mapantayo ijay kasasaad dajay natnag nga tao. Ako nakta na isuro kon nga timang iman manage iti soul tayo tatta sa born again
padpadasan jay flesh, kay control jay soul mo in body. Ngam, adamat ti spirit mo, nga born again, nga lumaban, ta i-control namat jay kararwa. So, aglablaban na riyan. So, nga ti ma-strengthen dapat your spirit. Tapno kaya na nga i-control your soul. Ti body lang, sumurot lang na ito No niya tinapigsay jay kararwam. Amen. So now, mapantayo dyan. Nakapasok ti sinful nature. Kat isura ito sinful nature, ti ibagbagan di Bible nga veil. Ano, amuyo da di tabernacle of Moses, ada nga da di curtain, nga naikarga di nagbaitan, ti Holy of Holies, ken holy place. Ada ti napuskol ijay, nga lupot, nga nangi-separate, ijay holy place, ken holy of holies. Ket da jay nga curtain, ti picture na da jay, iso da jay flesh. Iso ka ti kinaya na nga pininitrate, ingana dyan nagbaetan di soul in spirit. Ket di spirit tayo nga dati, nga puyot ti Diyos, natay, dead. So nga uray da nga agpang-function ni dyan natural man, awan connection na kini Apo Diyos. So very weak. Amen? Makunkonsensya nga kanayon. Kasi mariknana no nakabasol. Awatan niyo? Now, so, tipangkitaan tayo ijay 2 Corinthians 3. Chapter 3, rugito iti verse 14 to 18. Adalan nyo dito, tapno amo tayo ti kasat yung agbyag nga in the Spirit. Hallelujah. So nga uray aduti na born again, dapat lang tagbibiyag iti flesh. Tahanda nga mo how to live and how to walk in the Spirit. So basa di jay 2 Corinthians 3:14. But the people's minds were hardened, and to this day, whenever the old covenant is being read, the same veil covers their minds so that they cannot understand the truth. Okay. Minds. So soul. Ayan natin mind, soul. Ida NIV, but their minds were made dull. Kala nang udel. For to this day, the same veil remains. When the old covenant is read, it has not been removed, because only in Christ is it taken away. Only in Christ. Amen? Amen. Nga maikat. Isu nga, awan makaikat ijay nga veil. Ijay life ti unbeliever, uray niya aramidan da. So nga da jay mind da, naabungan their soul. Amen. So nga kaslahan da makaawat. So ano ko nang hang ka makaawat nga, talaga hang makaawat. Kailangan nga i-preach the Word of God, tapinitrito na da jay. Okay, mapando the King James translation. 14. But their minds were blinded. So makita yung manan, blinded, nabulag. They sold da. They mind da. Okay? Were blinded, for until this day, remains the same veil, not taken away in the reading of the Old Testament,
which veil is done away in Christ. Sino tumakay kat ijay nga veil? Only Jesus. So, iti natural man na abungan de kararwana. So nga nabubulag de panunot da. So nga apay nga taha nga makawawat ni jay. Nukulong kat niya nga rudpiman. Kat naabungan iti flesh. Uri ko na nga nalaing dito'y lubong no word of God na abungan da, handa maawatan. So, dadya iti gapuna nga kailangan da nga maset free. Okay, pero tuloy. Verse 15. But even unto this day, when Moses is read, the veil is upon their heart. Okay, number 2, makita. Ayan na the veil on their heart. Iti heart ngamin, minsan, mausosar nga vice versa sa Biblia, minsan soul kaya na, minsan spirit. Ada the verse nga kuna na nga, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. The strength is your body. Pero with all your heart, spirit. Now, iso nga no naabungan da jay mind, even oray gayam jay heart, naabungan. Tada jay veil ngamin, inabungan na da jay holy of holiest, pati malaang da jay holy place, in sina na ijay holy of holiest. So nga haan nga makarwar, iti revelation nga gapu jay spirit, tada nang babara. So nga haan mo nga makontrol jay mind mo, no natural man ka. Kasi awan jay Holy Spirit, ijay unag. Ijay spirit jay tao, bakante. Awan jay Holy Ghost. So nga haan nga maidalan ti Diyos, da jay spirit ti natural man. So nga pulos nga haan nga maisalakan diyay. That's the reason nga uray na singpet na jay haan na nga maabot ti salvation. Mawatan niyo. So ako na the Bible, not of works, but by His grace, we are saved. So nga di tao nga natural man, haan nga na born again, haan nga sinumrak, ni Jesus ijay spirit na, ijay puso na, kung ako haan nga talaga masave, oray mayat ti ugali na di panagkunam. Because, da jelata, human effort, or human ability. Kasla na singpet, gamiti matang ti Diyos, sinner, lata. Amen. Hallelujah. Okay. So nga no wonder nga do dagiti nga verses. Idi nga ro awan sirserbi ti panagsingpat ko namanan. Haan. No unbeliever ka kat na singpat ka, haan nga umabot. Iti salvation ni ay. Ngam no inawat mo na yung saka ag singpat, so da jay, iti mariwardan nga kinasingpat. Jay bunga ni Jesus. Wow. Awatan nyo kumadag ito yung teaching ha. Tapnohan tayo nga kwa, iso nga di na dumamang isursuro ti grace. Kay bagadan, not of works. So nga awan ti sirserbi ti works. Ti importante grace. Kas ano manan piman da ita. Inawat mo ti grace, umay ti works. Kas jay. Ngam no natural man, uray manong aramid na, uray pa'y agidonit ti pagpatakderan tayo, ti building, ang latang umdas, nga masave. Tadjay puso na naabungan ijay, veil. Amen.
Okay, 16. Oh, nevertheless, no pa'y kasta, nevertheless, when it shall turn to the Lord, the veil shall be taken away. Dadya tinangyari di, nabuonagin tayo. Di nagbabawi tayo, kadinawa tayo ni Jesus, santo na ikat jay veil, ijay heart. Isungat yar aramidan jay veil, ababungan na jay puso in minds. Ti tao tapnohaan nga maidalan, itinadyusan. Never na nga maaramid iti pagayatan ti Dios. Makaaramid man, haan na nga maibiyag. Agaramid lang tinamingsan, madi manan no bigat. Dati biyag na. Pero na tayo mabalin nga continuous. Okay? Okay, so makita yo nga, ngam no ti tao, kat sumango kini Jesus, or resibana ni Jesus, maikat jay veil. Apa yung maikat? Ni Jesus ti mang ikat. Tanyo nga, no kasar, kasi nga ro di ako nat. No kasar ko mada, di babae, nabilan. So nga no ko namon nga, you're now husband and wife, you may now kiss the bride, ikatan jay nobyo da jay veil, sana kisan. Amen. Ti makaikat ijay veil, jay nobyo. So nga ni Jesus, yung makaikat nang. Kung may asawa ka ni Jesus, ikatan na jay veil. Hallelujah! Amen! So nga, jay iti mangyari, kat nangyari na kada tayo. Jay. Pero i-explain ko lang, the unbeliever, the life ti believer, nabungan di puso, nabungan di panunot tayo di curtain. Ijay flesh. So nga nasipnget ti biyagda. Bulagda, iti spiritual. So nga uray pakapakaawat mo, kagiti spiritual things, narigat na mawatan. So nga ti umununa, ipakaawat mo kanya na di kasta nang mang-receive ka ni Jesus, tay jay nga may cut jay veil. Amen. Okay. Verse 17. Now the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Ni Apo, Jesus tata, Spirit. Apa nga naibaga na doy? Iso na nga rod ti pumasok ijay heart. Iso nga kailangan nga ni Jesus, mapan ijay heaven, tapno umay jay Spirit na didoy, ta jay Spirit na ti mang penetrate ijay curtain. Amen? Tano lasag iso na, han nga makastrak ijay puso tayo. So, kailangan jay Spirit na ti agwork, tapasuko na jay heart mo. Because jay heart mo, naabungan man pa'y, awan di Spirit, Holy Spirit ijay heart. Iso nga no, basam, ijay Jeremiah chapter 17, the heart is full of deceit. Napno iti kinadakas, dajay puso ti tao. Yeah. Apay nga kasyay, wala ta awan di nagyan ng Spirit. So ang kailangan, pasukan ni Jesus your heart. Kat makapasok lang ijay, no invitean ti tao. No pastor ganda. Okay, basahan tayo by verse 17. Okay. Now the Lord is Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Sa kamawarwaran ni Jai, sinful nature, when no veil, no adan, the Spirit ni Jesus, ijaunag mo. So verse 18, last verse. But we all, with open face, beholding us in a glass, the glory of the Lord, are changed into the same
us by the Spirit of the Lord. So makita yun dyan. Datayo nga awan, iti abong tirupa na, so makita yun talutin abungan. The first, mind. Second, heart. And then third, face. Rupa. Jay matam. Iti lasag. So spirit, soul, and body, inabungan jay flesh. Awatan niyo. So pati pa nagkitkitam, ang kamakakikita ti spiritual. Ti pa nagkitkitam nilalasag amin. Panagdengdengeg mo, isumanan. Tapati bagi na abungan. Rupam. Amen. So nga kailangan ada kararag, open my eyes, Lord. I want to see Jesus. Pero number one, open my heart. My spiritual eyes. Amen. Amen. So now, that ti biyag ti natural man. Naabungan ti heart, soul, and 5 senses na. Okay. So, ti kasta na nga rod ito, nga maikat, laeng kat, only through Jesus. Isura ito, ibagbaga na ti teaching ti about circumcision. Kung ba ti circumcision? Kugit. Ti panakakugit, ada ti panakakugit mo ti puso eh. Idi, panakakugit iti lalaki. Tata, ti makugit, heart. And then adabay panakakugit, kugit iti lapayag. Apay manan ka pati lapayag. Una ta naabungan nga rod, dajay face, dajay 5 senses. So pati makugit na gidjay. Amen. So nga kailangan tayo nga ma-circumcise. Sino mang circumcise? Ni Jesus. Okay, mapantayo ti may isang verse. Sa ako ituloy na gito, itani, kurang ti time tayo. Pantayo ti Romans. Hallelujah! Kararag nga maawatan nyo da ito'y. Tanarigat no tira tayo nga tira ti teaching kat nyo maawatan lagi ito'y. Lumablabas kaya ngay. So nga, mapantayo ti Romans chapter 2. Mapanakon nga dagos ti verse 29. About circumcision, the topic namin dito eh. Irugi tayo iti verse 28. For he is not a Jew, which is one outwardly, neither is that circumcision, which is outward in the flesh. When? Anlangan nga dito ti Hudyo. Ito na yan, verse 29. But he is a Jew, which is one inwardly, and circumcision is that of the heart, in the spirit, and not in the letter, whose praise is not of man, but of God. So makita yon, titunay yung Hudyo, jay nakugitan iti puso. Babaan ti Espiritu. Amen? Oh, but he is a Jew. Titunay nga Hudyo, kunan na ipulan, ang Hudyo ija outwardly, but titunay nga Hudyo, kaya't dajay Hudyo inwardly. And the circumcision that agijay, and circumcision is that of the heart, in the spirit, and not in the letter, whose praise is not of men, but of God. So nga ti tartargitan ni Jesus, no sumrek ijay hekwa, kugitan na jay heart, anya gamin ti kugit, maikat jay abong, madalusan jay abong. Isu ano kugitan na jay puso, pigisan na jay curtain. Kugitan na. Isu nga na jay
nangyari di ada isuna di cross, di mata ni isuna di cross, nakita na nga napigis di curtain di temple from top to bottom. Apay nga napigis si Jai? Because ni Jesus, dinadaalnan di partition ti Holy of Holies ken Holy Place. Ket no umay met ti tao kanya na, dadaalanan dajay curtain, ijay heart, ijay mind, ijay face, wano ijay five senses, kogita na dayay, tapno jay spirit na, ti sumrak ijay heart. So nga datayo ti pudno nga nakugit. So nga ti target, ti word, no may preach, ti tartargita na dyan nagbaitan, ti spirit and soul. Sino ti adda ijay? Jay flesh. Isu nga, uray no nakugit tayo, ti apan na i-explain, wano i-reveal, that jay curtain ija nagbaitanan, ti spirit tayo ken soul is danawiwed, awanen, naikatan, napigisan. So kay bagbaga tayo, awanen, ti curse. You are blessed now. Amen. Bagbaga tayo, you are righteous now. Tadadjay unrighteousness nga flesh when lukar din napigisan. An mo ngay dadait manan. Ngam tinadumay, papilit na nga idait. Tadjay old life. Wan angam, adapay lang mat. Bilibom gamin nga napigis, bilibom gamin day, gospel, tadalusana dayay. Takasla adapay lang ta nairwam kay jay idi. Nairwam ka na preoccupy kay jay, sakbay mabornagin ka. Isu nga oray na bornagin ka, kasla adapay lang. Pero kinapudno na, idin may ni Jesus, inikat na nga talaga da jay. Nasanay ka lang. So nga kailan mo't isanay mo nga bigbigan nga ti life mo, spirit, soul, and body ni Jesus Christ. Tapno malinisan dadjay nga panaka siyak mo wano panaka cover mo idi jay panaka amnesiam tapno agsubli jay mind mo nga original. Tadinat nagtayo na amnesia ti ado. Nalipatam no sino kan. Siyempre, pag-asam nangato tinakatinagam. So, na-amnesia kan. Nalipatam mo no sino ka kini Lord. Nga image and likeness of God. So nga ti preaching the gospel, break ka na da giant, amnesia nga dayay, nga nang kabari panunot mo, pati nagan mo, hanmon nga mo, no sino ka? Jay nagan mo tilasag ti amom. Kumanmon nga mo no sino ka in Christ. So nga tinawag nga mamam, who you are in Christ. Woo! Amen. So nga mapantayo ka dito, Hebrews 4:12. Dagmayat ito eh. So nga nagpipreach kami, titartargitan mi, tadjay dyan nagbaitan, ti spirit and soul. Oh my Lord. Tapno, may pakita mi kada kayo. Hallelujah. Nga awan kayo ni jay old. So ano makita yun ni Paul, awan kayo ni jay old. You are now new. Kuna na jay. Amen.
Awan kayo na di curse, you are blessed, kuna na. Nagbaling kayo nga righteous in Christ. Nagbaling kayo nga new. The old man is dead, kuna na iday. Amen. Pero na dyan na irwam lata ide old, wan ang kuna na lata. Kayat na lata di abong. Sungahan mo idadait. No pinigis ni Jesus, karkarum kitin, ngay katanan. Hallelujah. O say, verse 12, Hebrews 4. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit. Okay. Anya ti person na, anya iti tamaan na, dividing asunder of soul and spirit. So, adagayam iti na ikakarga ijay. Anya ti pinpenetrate na. Tinaduma penetrates even to the dividing soul and spirit. Dadya curtain. Dadya sinful nature. Nga padpadasa na palang i-control, dadya mind mo. Uray born again ka. So nga di born again nga, saan da nga mabilib, nga di are free from sin. Nga di are righteous in the spirit. So nga kailangan tama-tamaan the gospel, the word of God nga sharper than any two-edged sword, dadya nagbaetan ti kararwa kin espiritu. Anya ti nagbaetan da? Curtain. Pero pinigis ni Jesus. Isu nga jay message, inaibagbaga, awanan jay curtain. Nag-united the spirit mo, born again, ken jay soul. So kayan the spirit mo nga i-manage your mind. Kayanan nga i-transfer jay light. Kayanan nga i-transfer jay mindsets of Christ. Kayanan nga i-transfer that the emotion from God, that the will of God. So, akayanan nga renewan your soul. So, the preaching, tamtamana, dagidjay, nga inkabili diti curtain, di nagbatan di soul and spirit, tapno, ma-erase ken kadayay. Awatan yun, apay nga dajay, di target na. Nagbaetan ti kararwa ken espiritu. Wow. Jati katan the gospel. So no patyon niyo kuma. Nga ni Jesus ti biyag yung spirit, soul, and body. Malinisan dajay curtain. May katya na irwaman yung. So naduman na irwam dajay poverty mentality. Kuna nalata. Wana, nabindisyonan tayo. Tikin na pudno na. Awan ka di. Apo na itang panunot. Ti panunot na lata, very poor. Uray baga tayo, na-receive yun the spirit of wisdom. You are wise now. Siyak da jay, awan to pa yung amunay di. Nag-eskwila kat. Awan, 70, tigri ko. Ay, ina. Papilit na lata ay. Isu kay papilit mo lata ti gospel nga you are free. Manipo na kinanangnang, you have now the wisdom and knowledge and understanding of God in the Spirit and Christ. You are wise. Hallelujah. Isu nga da jay ti kastan ay tapno ma-renew jay soul. Kuna nalatan, you have the love of God. Kayam ngayatan dagiti haan nga may ayat. Dagiti enemy kuna nagat Jesus. Awan niya.
Siyakpay. Dadya na ungitak gamin niya. Ipapilit na lata. So nga maririnyo na dyan nga tao because ipapilit na dyan covering na idi. Malagip ko na dyan istorya. Di may isang bilit. Pinanaganan dati Arturo nga Martinez. Ni Arturo nga rin doy. Di pakpakananda. Nagtubo ti payak na. Tayab nga tayab. E di kuha ko nanda dyan. Ang tartarakan. O na tayab nga tayab dito. Baka mapukaw. So pinuto na dyan payak na. So di tumayab, awanan. Ang makatayab at pinutulan na nga dyan. Payak na. Itata. Pada sa nga tumayab. Ano nga makatayab? Inikatan da jay galot nan, jay talinan. Inikatan da jay tangkal. Jay cage. Awan latan. Kakasday ka nun ni Arturo. Ini ko nagtubo jay payaknan, matidog, kakasday na latan. Ikasakasay ka nung kinatara ka nun, tumayab ka na. Tadan jay payak mo, ikasakasay ka na kanulatan. Nairwaman. So nga doon, kasday nga born-again. Tan nairwam da itay, panang control ti flesh idi. Nga ora isudan kat, naset free da kumaijay, in Christ, handan nga mabigbig. Dajay life da in Christ. So nga dajay ditoy church, tinakitak lagi ditoy, so nga hanak ka matinag, nga mangi pipreach, mangi ulit-ulit no sino kayo, you are wise, awan tinangnang kada tayo, we have the wisdom of God. Kunan man tira dumawan pa power ko. Kunan the Bible, if you have the Holy Ghost, you have power. So tibagbaga the gospel, you are powerful. Imbis nga na jay man nanti accept datapno, pinitrita na dagidjay nga flesh. Kunan lata na dumawan by power ko. No, gilian, sakto pa ita, hangay nga magasan. Di, kababain. Ay, apo na ito nga tao kaslapil. Di, katalaga na rin. Nga may naot mo ti Holy Spirit, when pa'y ade, nabayag. Kati naot mo ito Holy Spirit. Anyang itinaawat mo? Holy Spirit, ade. Katanyang arod jay Holy Spirit. Power! Uray ko nakat. Narikat kami hindi bagbagangay. Nawang nga makita. Una na pa lang. Imbis nga bilibam at makitam. You have power. Kakasta ti born again. Uray bagbagam di pudno nga kinasesin. No na in Christ tama ikat lang di abong no resibam di kinasesinom kini Jesus. Di ba maikat lang di abong no sumango ka kini Kristo. Isinmango ka napigisan. Pero ituloy na diyan nga dalusan. Diyan nakairwamam nga old life. So nga linisan na nga linisan niya. Nay anak ka di pabor di, pero di nay anak kay di Diyos. Sinumraking ka ti spirit of prosperity. Spirit of richness. So di spiritan nga daking ka, baknang espiritu. Awanan di pobre nga espiritu nga nailulunod. Tinaisukat, spirit of prosperity, spirit of richness. So you are blessed. You have the capacity to become rich here on earth today. Harabahanda. Amen. Dadya di kastana nga ma-save your soul. Even your five senses. Tapnuhan nga di pabordik di kakitaan di mata. Mapursina, makita na sa spiritual things nga He is blessed. Oh my. Tapno di, lapayag na hanga da jay, kinapanglaw tinadengedenggan. Isnandaga, adoy, lawa, ay, sana yan, ilaylay do kay kanta, ay, arabahanda.
Mayat ka dyan nga kanta no, ang kang nalawagan. Kung no nalawagan kan, anong nga dyan ti kantam? Nag-level up is nandaga at nabindisyonan tak. At ado'y maanap si mayat. Ay, nabayagak nita. So nga, kinalkalaban ko na poverty mentality, na sickness and diseases, kanda dumapay, praise God, ado tinarinyo in my life. So, at been penetrated the word, nagbaatan, ti kararwa kin espiritu, tayo jay ayan they veil. And, isarununan jay, joints and marrows. Thoughts, attitudes of the heart. Tiraan na amin diya, ita amin nga, inababungan day flesh, di kailangan na nga lawagan. So nga spirit, soul, and body, kaya na nga ma-set free. Tuloy ko to. Kapalang ikastan day flesh and the body. No next. The Lord is with you. Hallelujah! Hallelujah! So na damay sursuro ito i-receive you dahil kina Jesus ni Jesus tapno change ka. Anyo kalabanan di mensahe. Kaure kalabanan nyo sumulang. Tado ti madmadida ti bagbagat. Nawan ni Pastor Romy, baga nakiti nga kais isu tayo ti Diyos. Katanya ngay nga ron nagbalinam. Di ba image and likeness of God? Amen. Anya ti kaladawan, kapikpikturam, image ladawan, likeness ngay. Kais iso. Oo. Na ikastam. If He is righteous, then you are righteous also. If you look at health, then you are health also. Amen. If He is joy, then you are joy. If He is love, then you are love. Awan makakabak ijay. Dayti kais-iso. Dajay di naramid ni Kristo. Dayti bilibam. Ano bilibam dahay? Uray na anak kang madmadi dito yung lubong. Mumayat tiriknam. Woo! Kunam dyan. Uray lunod na ka idi. Idubing ka. Uray niya ibagbagada nga lunod. Nung makita mo nga you are blessed, ma-erase amin nun diyay. No apay nga igananda ka da jay nga insawa-sawang da, tadi mo gamin breaken. No breaken diyay. And no, in Christ, I have the spirit of blessing, the spirit of richness, the spirit of prosperity. No kunamon, may katen nagyay. Tatamatan na nagpenetrate on the power the Holy Ghost. Niya pa'y may turturungkan. Madamdamatron, niya pa'y rumangrangay kan. Ngahanmon nga maawatan. No kasano, idikat biro-birokom. Nagrigat, aglemeng pa'y. Ngam tata. Apay nga sikan. Ti, may ipan ngahan mo mapupuutan. Yes. That's the power of God. Hallelujah. Mawawatan niyo? Okay, tuloy ko to. Hallelujah. Basta, kailangan i-receive you, sa life you in Christ, nga makabreak ije curtain. Tumakdar tayo. Hallelujah. Oh, yes, amen. Let's pray. Father, in the mighty name of Jesus, we believe in you. We believe in your Son, Jesus Christ. We believe in the Holy Ghost. We believe in the gospel. So, Father, tuloy mo nga rin yun di kararwami. Even our five senses. Amin nagidjay. Nga in arko-arkos. It is sinful nature. Amin nagidjay nga na preoccupy
kadagidjay nga old, nga life, ket linisang babaan kadagito yung gospel. Ipakita mo, Dios, nga ti truth ti mang set free. Ti truth ti agpaypayso. Ti tunay nga kinasasinumi, ket ti biyag mi ken ka in Christ, ti tunay nga nagbalinan mi, iti pudno nga biyag in Jesus. So ipakita mamin kadagito yung kakabsat, tapno ibiyag na ito'y, kaya iti na ito'y nga panagbiag na ito'y rabaw talaga, tada ito'y iti tunay nga biyag, nga prosperous, victorious, iti na ito'y nga biyag. Tulungan mi suda, nga mang-receive, ti revelation na ito'y, kat tulungan mi suda mang-accept, mang-believe. Salamat, Father, commit ko latay sudakin ka, nga isuda kat mabigbigda, ti tunay nga nagbalinan daking ka. In Jesus' name, amen. Amen? Okay, glory. Next time, tuloy-tuloy tayo dyan.